Ovo su inserti iz filma Skrovito mesto, koji govori o holandskoj porodici koja je spasavala Jevreje za vreme nacističke okupacije Holandije tokom Drugog svjetskog rata. By wireless from the BBC, Her Majesty the Queen of the Netherlands. Fellow Hollanders, the lights have gone out over free Holland. Where only 2 weeks ago there was a free nation of men and women brought up in the cherished tradition of Christian civilization, there is now the stillness of death. Oppressed, threatened, watched on every side by a power that would tear out all hope from the soul of man. The unhappy people of Holland can only pray in silence for those who have lost their voice, but not their hope or their vision in the struggle against the onslaught of barbarism. Long live the Netherlands. Nisu samo porodice i pojedinci pokazivali duh hrabrosti i samopožrtvovanosti po cenu sopstvenog života da bi spasili Jevreje od uzimanja osnovnih ljudskih prava i od progona, za koje nisu ni sanjali u tom trenutku da su se završavali uništenjem njihovih života. Kada su u februara 1941. godine nacisti napali jevrijsku četvrt u Amsterdamu, holandski radnici požurili su Jevrejima u pomoć. U znak solidarnosti s Jevrejima, u Amsterdamu je plano radnički štrajk, koji se postepeno pretvorio u generalni štrajk, ali ga je ugušila nacistička vojska. Istoričar Charles Ettinger piše da je ovaj slučaj Amsterdamu bio jedinstven događaj ovakve vrste u nacistima okupiranoj Evropi. Odakle Holanđanima takav jedinstveni plemeniti karakter i kako su ga stekli? Holanđani su prošli iskustvo slično onom koje je snašlo Jevreje tokom Drugog svjetskog rata. Godine 1568. 16. februara, celokupno stanovništvo Holandije je bilo osuđeno na smrt, osim nekoliko izuzetaka. Toga dana španski kralj Filip II, koji je vladao nad 17 holandskih provincija, predstavio je poseban memorandum u kome je stajalo da se osim odabranog spiska imena svi stanovnici Holandije proglašavaju jereticima, raznostiocima jeresi i stoga su krivi za zločin izdaje. Povod za presudu Filipa II nad Holanđanima, koju je počeo da sprovodi sud španske inkvizicije, bilo je širenje protestantizma u Holandiji. Spisi Lutera i Kalvina, štampanje Svetog pisma i rasprostranjeno promovisanje biblijske nauke izazvalo je bes španskog kralja, revnitelja za katoličku veru. Filip II je naložio vojvodi Albe da se smrtni dekret sprovede odmah i bez ustupaka. Alba je uzvratio Filipu da je već napravio spisak prvih 800 ljudi koji će biti pogubljeni, obešeni i spaljeni odmah posle Strasne nedelje. Hiljade ljudi je bilo podvrgnuto strašnom mučenju pre smrti. Muškarci su spaljivani na lomačama, a žene žive sahranjivane. Pesma Bergen op Zoom nastala u to vreme i predstavlja simbol otpora verskoj tiraniji. Oh
Tokom nekoliko decenija, sredinom 16. veka, na hiljade holandskih protestanata umrlo je mučeničkom smrću. Edikti u progonstvu bili su izdavani jedan za drugim. En heeft zijne majesteit Philips, koning van Spanje, bevolen dat met grotere... Čitati Bibliju, slušati je ili propovedati, ili samo govoriti o njoj, značilo je izložiti se smrti na lomači. Potajno se moliti Bogu, odbiti klanjanje pred ikonama i kipovima, pevati psalme, takođe je kažnjavano smrću. Jednom je cela porodica bila izvedena pred inkvizitore, optužena što nije prisustvovala misi, već što se molilo Bogu u svojoj kući. Otac i jedan od sinova bili su osuđeni na lomaču. Ne samo muškarci, već i nežne žene i mlade devojke pokazivale su nepokolebljivu hrabrost. Mlade devojke bi žive legale u svoj grob, kao da ulaze u svoju sobu da provedu noć. Ili bi odlazile na lomači u vatru, odevenu svoje najlepše haljine, kao da odlaze na venčanje. U vreme svog strašnog stradanja pod uticajem smrtnog dekreta, Holanđani su tražili utehu u biblijskoj knjizi o Jestiri, koja govori o iskustvu Jevreja kada su tokom njihovog ropstva u Vavilonu došli u sličnu nemilost kada Jevrin Mardojhej nije hteo da se pokloni Amanu, prvoj osobi do cara Asvira. Čitamo insert iz Mardojhejeve molitve zabeležen u prevodu Septuaginte. Tebi je sve poznato, ti znaš, Gospode, nisam pao ničice pred bahatog Amana, ali ne iz drskosti, ni iz oholosti, ni iz častoljublja. Ti znaš da bi za spas Izrela bio voljan i tabane njegove celivati. To sam učinio zato da ne metnem čast koja se iskazuje čoveku iznad one koja se iskazuje Bogu. Neću pasti ničice ni pred kim, nego samo pred tobom, moj Gospode, i to ne činim iz oholosti. Rezultat je bio smrtni dekret za istrbljenje Jevreja, koji tvrdi da se među ostale narode sveta zavuku jedan neprijateljski narod, svojim zakonima sa svima sukobljen. Narod koji večno prezire careve odluke, tako da se ne može učvrstiti zajedničko carstvo kojim inače besprekorno upravljamo. Ustanovili smo dakle da je samo taj narod neprekidno u sukobu sa svim ljudima, da se ističe načinom života što odstupa od zakona, da zbog neslaganja sa našim idejama čini najgora nedela, tako da se carstvo ne može učvrstiti. Zato naređujemo da se zajedno sa ženama i decom, neprijateljskim mačevima, bez ikakvog sažaljenja i milosti, potpuno iskorene oni koji budu naznačeni u pismima Amana, upravitelja javnih poslova i našega drugog oca, i to 14. dana 12. meseca Adara ove godine. Septuaginta, Jestira, 3. glava. 2000 godina kasnije, Holanđani su prepoznali ovim rečima svoju naizgled bezizlaznu situaciju i bili ohrabreni da se, kao Jevreji, za spas okrenu svom Gospodu. Čitali su u knjizi o Jestiri kako su Izraelci reagovali pošto se da njima nadvio smrtni dekret. I sav je Izrael vapio svom snagom svojom, jer je smrt bila pred očima njihovim. Tako su i Holanđani prispitivali svoje srce i kajali se za svoje grehe, da bi bili spremni za večnost, da hrabro podnesu mučeničko stradanje, ili, ako Bogu svoje milosti učini, podarim ovo zemaljsko izbavljenje. Sledeća pesma nosi naziv Udarajte u bubanj, a što označava poziv na ustanak. Poziv da se konačno ustane protiv španske vlasti i terora inkvizicije. Geusi su naziv za holandske trupe koje su se oformile da bi se spremile za rat sa Špancima.
Slaat op de trommelen van dierendomdijnen, slaat op de trommelen van dierendomdoes. Slaat op de trommelen van dierendomdijnen, vive le geus is nu de leus. De Spaanse inquisitie voor Gods malitie, de Spaanse inquisitie als draakvloed fel. De Spaanse inquisitie bevoelt punitie, de Spaanse inquisitie ontvalt haar spel. Vive le geus, stilt christelijk leven, vive le geus, houdt vrije moed. Vive le geus, God behoedt u voor sneeuwen, vive le geus, edel christenbloed. De paus en papisten Gods hand doen beven, de paus en papisten zien tijden herraad. De paus en papisten vreed bovenschreven, die paus en papisten zoekt nu of laat. Prevod Biblije na holandski jezik i Luterovi spisi prodrli su i do manastirskih ćelija. Neki od monaha su bili osuđeni i predani na lomaču. Augustinski monah po imenu Heinrich von Zutphen iz manastira u Antwerpenu je zbog propovedanja evanđelja i zbog toga što nije predao Luterove spise da se spale, osuđen na lomaču. Dok je sedao u svojoj ćeliji, pripremao se za čas svog pogubljenja, začuo je neku buku i larmu. Ubrzo je shvatio da su se njegovi sugrađani okupili ispred tamnice u kojoj se nalazio u nameri da ga oslobode. Oni su probili vrata tamnice, oslobodili ga i omogućili mu da pobegne. On je otišao u Nemačku i tamo je objavljivao drugima ono što njegovu dušu izbavilo iz tame. Išao je po gradovima i selima propovedajući Sveto pismo, dok u Holštajnu nije rulja, postrekivan od katoličkih sveštenika, brutalno ubilo. Martin Luther, čuvši za njegovu svirepu smrt, napisao je: Zaista ima mnogo više razloga da plačemo i jadikujemo za njegovim ubicama, nego za Heinrichom koji je blagosloven, i da se molimo da se ne samo oni, već i cela zemlja mogu obratiti i doći do poznanja istine. Očekujemo sa sigurnošću da će ovo zaista biti plod Heinrichovog mučeništva. I zaista, ubrzo zatim, narod oblasti Schleswig-Holštajna prihvata reformaciju. Propovedanje se nije završilo njegovom smrću i njegovo mesto zauzeli su drugi. Pošto je Augustinski red u Antwerpenu nastavio da proizvodi propovednike omrznute nauke, njihov manastir je raspušten, a njegovi zidovi stravljeni sa zemljom kao opomena drugima. Međutim, progonstvo i mučenja izazvali su još odlučni otpor naroda, koji je bio rešen da po svaku cenu obrni pravo na slobodno ispovedanje svoje vere. Da bi mogli da izdrže pritisak i progonstvo i da stradaju za Hrista, morali su da pobede sebe. Morali su da se očiste od greha da bi mogli čiste savesti da stoje pred Bogom i veruju da će im Bog dati silu mučeničkog stradanja i njegovo večno spasenje. Sledeću pesmu je napisao Martin Luther, a Holanđani su je prihvatili i preveli. Aflaat, schrift, en bekleed.
Holandiji je najzad izbila revolucija, čiji je predvodnik bio knez Viljem Oranski. Revolucija je prerasla u rat koji je trajao ukupno 80 godina, od 1568. do 1648. Dok je pojedine narode nezrela reakcija na ropstvo i nepravdu toliko iskvarila da su vremenom postali gori od svojih okupatora, Holanđanje je zrelo trpljenje nepravde izgradilo i dalo pravo na blagoslov velike slobode. Oni su odlučili da ne reaguju istim duhom. U svojoj deklaraciju koju je naveo zašto uzima oružje, Viljem Oranski kaže da bi oslobodio gradove od španskog ropstva i da bi im vratio njihove stare slobode, prava i privilegije. Deklaracija odlikuje poštovanje verovanja protivnika, pa u njoj čitamo: da se pobrinem da se reč Božja propoveda i štampa, ali i da ne dozvolim da se gaje predrasude prema onima iz Rimske crkve ili da im se stvara bilo kakva prepreka u ispovedanju njihove vere. Ali prvobitni napori Viljema Oranskog nisu imali uspeha, jer su Holanđani morali da steknu jednu duboku duhovnu pouku. Viljem Oranski je prvo najmio vojsku iz Nemačke koja je brojala 20.000 vojnika. Međutim, budući da su to bili plaćenici, a ne ljudi kojih se ticalo Božje delo, oni su se uskoro osuli zbog nedovoljne plate i početnih poraza. Knez je očekivao pomoći od hugenota, francuskih kalvinista, koji su mu obećali pomoć u ljudstvu od 15.000 vojnika. Međutim, pokolj Vartolomejske noći, kada je pobijeno na 1000 protestanata u Francuskoj, osujetio je taj plan. Kao i u biblijskim slučajevima, slava za pobedu nije smela da se pripiše ljudskoj moći i snazi, već Gospodu nad vojskama, pa je Božje proviđenje svaku zdanju ljudsku moć propratilo neuspehom. Tako je od svoje početne armije od oko 20.000 ljudi očekivani s 15.000, Viljem Oranski uspod uđe u Holandiju i pokrene njeno oslobođenje sa samo 70 konjanika. Narod Holandije ga je dočekao sa velikom radošću, a sam Svevišnji mu je obezbedio buduće pobede, kroz neprekidno ponavljanje iskustva iz vremena carice Estire. Stalno su Holanđani morali dolaziti u nemoguće situacije da bi, kao plod njihove duhovne borbe, preispitivanja i pokajanja, sam Bog raznim čudima izbavljao iz nevolje. U pismu guverneru Vansonoju, koji ga je pitao kako će se bez pomoći jednog saveznika odupreti moćnim Špancima, Viljem Oranski odgovara da je on već sklopio savez sa moćnim carem, koji je car nad carevima i koji će obezbediti vojsku za sopstvene bitke. Među mnogim bitkama izveo se bitka za Leyden, grad koji su Španci držali pod opsadom i izgladnjivali godinu dana. Da bi ga oslobodili, Holanđani su srušili svoje brane, tako da je voda visoko nadošla do Leydena, pa je holandska mornarica po toj vodi doplovila brodovima do grada i porazila Špance. Oh
Rat se završio pobedom i nezavisnošću Holandske republike, koja je sad u miru mogla da ispoveda svoju veru. Oni koji su odlučili da ostanu katolici, a živjeli su u Holandiji, u određenoj meri su dragovoljno emigrirali u katoličku Belgiju, dok su svi protestanti iz Belgije bili primorani da emigriraju u Holandiju. Za razliku od Belgije, koja je u 19. veku bila primjer praznoveri i zaostalosti pod uticajem katoličanstva, na području Holandije još od 17. veka nastao period zlatnog doba, u kojem je zemlja procvetala na svakom planu. Naime, reforma mentaliteta holandskog naroda uticajem evanđelja donela je plodove u svakoj sferi življenja, od društvenih odnosa utemeljenih na brižnosti i poštovanju, do preduzimljivog duha koji je napredio nauku i privredu, do demokratskih odnosa Prve republike novog doba. Holandska republika je ubrzo postala vodeća trgovačka, pomorska i kulturna sila, te jedan od važnih simbola slobode vere, demokratije i građanskih prava, posebno kroz svoju toleranciju prema različitim religijskim i kulturnim grupama. Došlo je do opšteg prosperiteta i na planu ekonomije, i na planu umetnosti, i na planu podizanja životnog standarda svakog pojedinca. U Holandiji je u to doba nastalo mnoštvo umetničkih dela, kao i naučnih pronalazaka. Hans Lippershey je izumio teleskop, a Antonie van Leeuwenhoek mikroskop. Christian Huygens bio je holandski matematičar, astronom i fizičar, koji se smatra jednim od najvećih naučnika svih vremena i glavnom figurom u naučnoj revoluciji. Prepoznatljiva arhitektura gradova je takođe većinom iz tog perioda. Sloboda duha je rezultovala slobodom uma, koja se ogledala u kreativnosti i inovacijama po kojima je Holandija prednjačila u celom svetu. Poznati astronom i naučnik Carl Sagan u svom delu Kosmos, opisujući holandsku gradsku skupštinu, kaže: Up there, do you see, is Atlas supporting the heavens on his shoulders. And beneath is justice with a golden sword and golden scales, flanked by death and punishment. And who is it that justice is trampling underfoot? Why, it's avarice and envy, the gods of the merchants. The Dutch knew that the unrestrained pursuit of profit posed serious threats to the soul of the nation. But Holland was a small country forced to live by its wits. There was a strong pacifist element in its foreign policy. Never before or since has Holland boasted such a galaxy of scientists, mathematicians, philosophers, and artists. Because Holland was tolerant of unorthodox opinions, it was a refuge for intellectuals fleeing the thought control and censorship of other parts of Europe. So it was that 17th century Holland was the home for Spinoza, René Descartes, a pivotal figure in the history of philosophy and of mathematics.
and the home of a political scientist named John Locke. The Dutch University of Leiden offered a professorship to an Italian scientist named Galileo, who had been forced by the Catholic Church under threat of torture to recant the heretical position that the earth went around the sun and not vice versa. Holanđani su također primili i desetine hiljada hugenota iz Francuske, koji puritanci iz Engleske, koji su sa njenih obala isplovili u novi svet, Ameriku. Holandija je uskoro postala najmoćnija sila na svetu. Iako mala, sagradila je moćnu flotu čiji su brodovi trgovali po celom svetu. Njihovi trgovački brodovi su išli u Indoneziju, Južnu Afriku, Severnu Južnu Ameriku, Australiju. Holanđani su osnovali grad New York, koji se prvobitno zvao New Amsterdam, to jest Novi Amsterdam. Nazivi Harlem i Brooklyn ime su dobili po holandskim gradovima. Australija se prvobitno zvala Nova Holandija, a Novi Zeland je ime dobio po holandskoj provinciji Zeland, koja se nalazi na zapadu Holandije. Tasmanija je dobila ime po holandskom istraživaču Abelu Tasmanu, a Mauritius po Mauriciju von Nassau. Na ta daleka putovanja polazili su mnogi holandski misionari koji su nosili evanđelje na sve kontinente. Budući sami prosvećeni, osjećali su odgovornost da i druge narode prosvetle i da sa drugima koji su tami podele svetlost i sve ostale blagoslove civilizacije koje su i sami primili primenom evanđelskih načela u svom životu. Sljedeća pesma govori o radu na prosvećivanju nezabožačkih naroda.
U jednoj epizodi serije pod nazivom John Adams iz 2008. godine prikazana je razlika između Francuza, tadašnjih katolika, i Holanđana. Naime, američki državnici 18. veka, John Adams i Benjamin Franklin, odlaze u Francusku i Holandiju radi diplomatskih odnosa, a od Holanđana traže zajam u novcu. U skladu sa raznim spisima putopisaca toga vremena, autentično je predstavljena razlika između Francuza i Holanđana. Francuzi su predstavljeni kao napuderisani, nakinđureni, telesni i izveštačeni, dok Holanđan odlikuje dostojanstvo, skromnost i ozbiljnost, koji su izraz njihovog reformisanog mentaliteta. Poslušat ćemo jednu strofu holandske himne pod nazivom Wilhelmus, koja je inače najstarija državna himna na svetu. Melodija potiče iz 1568. godine, a reči su iz 1572.